ko puke tapu te maunga, ko te ārai te awa, ko ngā iwi o tūranga, ko tūranga tangata rite tēnei, o tira korongo whakaata te iwi. Ko tapunga nepe, tēnei e noho ake nei. Ko te rangatira, he whakaaro poia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa. Engari, kia ua nei ko te tino tohu o te rangatira. Arā, kai roto i tō tātou whakatau āki o te wā kāinga. He whare maihi tū ki roto ki te pātū watawata, he tohu no te rangatira. Nā, ko taku whakataurite i tērā whakatau āki a taha rākau, e mea ana. Kai tēnā tangata, kai tēnā tangata, kai tēnā tangata, he wāhi e tū ai te pātū watawata, e manaaki ai te pā, te marae, te whānau, te hapu, te iwi. Nā reira, e kore, e tutuki i te tangata kotahi, engari mā te katoa. Ka mutu, ko te ātāhua o te tino rangatira, he mōhio me pēhea, te tuitui, i ērā whakaaro rangatira, i ērā mahi rangatira katoa o tōna kapa, e pua wai mai ai tētahi mea ātāhua ro atu. Waihirere's got a way of igniting that spark within each person. And that's, I think, I know my own experience is that it kind of pushes you to your boundaries. Doing compositions for Te Waihirere was a humbling opportunity, but it also was a bit of pressure on myself because I knew that this wasn't just any group. I had to pick up my game. I have to do my best composition that I've ever done. And I think that's what Waihirere pulls out of our kaihaka. Mihi atu ki ngā kaihaka. Nō rongo whakata e tū ana i tēnā kapa, kauaka noiho i ngā kapa o te tai rāwhiti. Engari he mōhio noku, kai roto i ēnā kapa o te motu, taino atu ki roto o ahi te reiria, he toto rongo whakata, kai roto i ngā kaihaka. Looking forward to sharing the stories that we've got to share, not with the motu, but with the ao. And I'm looking forward to performing at Te Matatini with Te Waihirere.